خواه بجی بینرین هجا سلاو و ریس جبوا توا هر کسی کو دری لی ما تماشا دکن هیوی دکن و هفته یکی باش و خوش در باز کرده امیجی ایشف دفعه برنامه دا حول بدن برنامه یکی خوش لگلوه پار و بکن هر هفته برنامه اما اول سوسیال مدیایشی ام بیشن قانالین سوسیال مدیایش تین پار و کرن جبوا کو ام کار خواه باشتر و بريك وبيكتر سركبتيتر بيك بينن بيش نيارين و فكرين و شيروبين و هبن هند كارن لبني برنامه بني قناه پاروکرنان و وان شيروبين خو بنويسينن و پیامن خو بگيجين ما اميجي قاسيش دسته ما به د برنامه دا سروا خالا و سروا تشتا زيادتر هشارن جبوكو بحوره تشتكي خوش باش چيكن شانسه که موسا ام بيجن تديت اگر تماشاوان زندی هوان مدکاری زیاده تر هنک بلاخال هر خسته و انرژیا برنامه هنک وسا زیاده تر دبا وجود دمین پیشته لی موسا هستکن و ام زندی به حوره روبرو برنامه چه دیکن موسا خیال دیکن هنجی هیدارم دلی و بیتن قدرش نکم قاضی میوانی خواب کن و وسا بربه اوی و بچین میوانه ما یکی جوان و روش نیز و ناز دکن امی گازی بکن و وقتی که خوش گل هف در باز بکن آزاد بدران کرم کن ساعت خوش تو بخیرات سر کیفات چای باشه گرک باشه گرک برای کوم در باز زوینه بنش خواب پرونشته بکن هنگل سر پیات اب سکنم هر دو چی لحظه هاتنه کو برکه او ده برکفتی چه تو خواه چه سپور دکم اره هنجی هی اما هنجی موسوی کوبخی هی اوجی عقیده کی اوه جبوتانه دمین اوه یکی خورته و قاوته جه 2% بیشن چاوات دوسا او قاوت خورت بوی تو چه دیگی چه تو خواه دبی سیرت مامو خلام دبی سیرت اشتاه هشیارم فدوو کوی دبی مامو خلام از سیرت اشتاه هشیارم چه نفتش دبی یک سر میرگو چی من نارونه جبوکو خورتات جبوکو ضعیف نبم دبی از زاده گرم ناخوام آنک خارن این گرم یا دویش دبی یا سیج دبی از باز ناچم یعنی باز پنگاو فره پنگاو فره ناچم جبوکو ضعیف نبم خورتاتی آمن و هیز آمن تف یعنی بر چاوا بیشم اب هیبت آمن شوی از وقتش تا هشیارم راستش موسوی کوباکی شوی اواوی هیا سترانج سرهاتیه چیکرن ویجا توش اوه آزاد بدران یک جی ام بیشن ناو هنرمند ستران بیشن کرده یکو هری باش زیدل خود نیره یکی توی نزانم سجام بیشتر هایبت دل خود نیره مروف گرک خواب نره یعنی جبر کو برورتشته گرک بخورا دست بکه هنتشت پیشتری ام ویتشتی نشانی گل دادن تو خواهی ام رونه اره ام برنامه که کرم که بر همه کل بردستی منش خواهم میل سرویش باخوین در هینه رو ام بیشن آرانجور اره جی ویدریه آرانجور جی ویدریه دنیس کیفات چهار گرک باشه از بریارشته سلاو و ریزی خواه جبو تماشاوان ستیک دیوی دشینم و هر وها برنامه تجی سر خیره به پیروز به هیوی دکم خباته کی خوش و باش در باست به گلیک سا برنامهش میش و اوتکش مهنه کی ام بیشن شکل و جارا یکیم جارا یکی استفری برنامه تدبیر اره جارا یکم راسته دمرو یکی مجوله استرامبیش یکی مجوله حتی گمرو خود گیر نتنوسا نه یا کنگی تو بخوازی سرچاوا و ما خواست تو هاتی سرچاوا اما صحبت بکن بریاوی ام تخازن تو سترانکی ام سترانکیش تا گفتار بکن رجا بکن
باران باری لسر خطه بین آخته جبن خطه کراس مرنه سرخوا باوجه لشارابیه هوا بتن باران باری لسر خطه بین آخته جبن خطه کراس مرنه سرخوا باوجه لشارابیه هوا بتن ازوتو لباهه لگلک دوریه ازن سوی تو قامشلا ورد لم به آگر بش ازن سوی تو قامشلا ورد لم به آگر بشا چند ساله بنداتمه سینوران را که من همت که خواب که بوک جبو آزاد یامه دست حنکه جارک وره چند ساله بنداتمه سینوران را که من همت که خواب که بوک جبو آزاد یامه دست هنکه جارک وره ازو تو لباهه لگلک دوریه ازن سوی تو قامش را ورد لم به آگر بش ازن سوی تو قامش را ورد لم به آگر بشو از نسيبين تقامشلو ورد لمن به آگر بشو بله چه فلسفه چه ما با آگش تشتیگینا راستیجی اوستران گوتن نوی حوالا بریوان زینزال یاویه موزیکچیه منه تدید 2 سال beri erişeki çebul ser Rojava tabetici Afrine dve hest u bavari evstran derket havala berivanji brastici havaleki jine u helbestevinji xurtun ve helbestji brastici gelek bandur ser müzik dikir müzik xas ez yer müzik ek çekim mevsa aranjeki xazayı
از او دیسا حوالی دنیس ما به هفرات چکر و ما آوید براستیجی گلک کلیپای ولی نسبینه کشه لی تماشا کر وصا صحت خوش و آلبوم آجی براستیجی بحث دیسا بکن اما سترانی کو همی تدا نه همی نونه 2 سال beri jî stranên ku me çekirî jî têdaye û vî salê jî me çekirî têdaye. Normalde tu zanî em fîzîkî albûma nakin êdî. Em tenê dijital çêdikin. Lê me xwast em wek fîzîkî jî wan stranê jî me xwast. Ji bo arşîvê û tiştên ki bila fîzîkî bimîne me xist nav de. Erê te dît pêşî temaşevan ji xwe hezkirên muzîkê baş dizanin dema ku albûm çê dikirin stran bêjan û ew dikirin bi hezaran albûm bi şeklê an em bêjin kasetên ew hebû teybê hebû berê ew dihatin çapkirin û belavkirin nayîdî her ku diçe teknolojî ev ê taybetmendiyê ew dike zêdetir ser platformên dijital kesê ku bixwaze ser telefon û ana kompîterê xwe li derê ew ê li wê derê guhdar dike ev aliyekî de ji bo stranbêjan ji bo hunermendan baştir bû birovkare wisa bêje wek em bêjin çawa rêbazekî hêsantir ji bo ku xwe bigihîjin her kesekî û ev sîstemên nû jî bi rastî jî hevalê Mesûd ji bo hunermendan gelek baş e ji ber ku tu tiştê ku tu dijital medya divê baş bikartînî gelek baş bikartînin û sûdê jî tu digirî çawa berê mesela albûm dema çê dikirin albûma min a yekemîn ji xwe fîzîkî derket pêşî piştre avetin YouTube'e li komedi derket. Mesela dema ev mamustên me berê jî 10 sal berê 20 sal berê 30 sal berê yên ku kaset çedikirin. Bavê min jî kasetçî bû. Em nav de bûn yani. Em wan tişta jî dizanî bûn. Dema hunermend evê albûma çêke gerek sponsor jêr lazım bû, derfet jêr lazım bû, gelek tiş jêr lazım bû. Lê niha ne wisa niha mesela malpera me YouTube'e heye. Şikerim axı bila geleme jî bibin abone. Malpera me YouTube'ê jî heye. Em dema davêjin YouTube'ê an jî 150 platformên dijital hene. Ev bi aliyê aborî da em dikarin mesela stranên nû çêdikin. Mesela awana YouTube'de de Spotify, Apple wan ji ber ku tu CD-ya xwe afirandinê xwe davêjî didî wan awana jî dema belav dikin ev ê perê reklama distînin û ev jî dide hunermend û ji bo wê jî bi rastî jî ji bo hunermenda ev tiş baş e mesela dema pandemî de em ser YouTube'ê debara xwe me çêkir yani rastî bêjim ama bêjin beşa hunerê hemî ne tenê huner tabii hemî jî wisa ser ev sîstem rastî ji bo hunermenda baş e ku ji bo biafirînin ji bo ku karê xwe pêk bînin ji bo wan tişta baş e lê ji bo müzisyana ne baş e ez bawerim ji bo müzisyana normalde cîhanî baş e mesela dema hunermendên navnetevî ya ku li dinyayê wan nas dike dema albûm davêjin li ser platformên dijital mafê müzisyana jî didin. Ger awana endamê ew wek mesam an jî her wiha yê din be alîkarî dide hem aranjör hem yên ku li vokal û keman tembûr kî berhemê de cî girtibe sîstem ev e lê ev sîstem gelê rojhilata navîn de rûne niştiye ew derva welat rastî jî pêk dînin lê Kurdistanê û Tirkiye vê tiştî bikar naynin. Tu yek şexsî li ser karê xwe yên em bêjin platformên dijital disekîne an kesek alîkariyê ekîp hene bi rastî jî ek hevalên min hene bavê te çi qas alîkariyê teke em sponsorê tê albûma ewlî jî bavê te ji ber ku gelek erê ev zarokî de rast e lê sponsorê herî mezin bi rastî jî ez her programê de û her bername de ez dibêjim navenda çand hunere Dicle Fırat e çima ji ber ku dema em vê derê em vê tembûrê lê dixin an jî em stranê dibêjin ez bi xwe jî way diaqifim ji bo rastî jî keda wan mamostê keda Dicle Fıratê ye ji ber ku berî Dicle Fıratê ez gotinekî kurmancî nizanibûm me nikarîbû albûm lê xistiba me nikarîbû stran bigota em nota nizanibûn tiştekî jî nizanibûn rastî jî ji bo min di jiyana min de sponsorê herî mezin ji piştî dê û bavên me rastî jî sazî ye yani. Te bi dê û bavê xwe taybetî ew êşîjana ji ber ku me dema xwe li zêdetir malê li saziyê de derbas dikir. Em ê warin wê derê ji xwe taybetmendiyekî te ew êş heye wekî çend pirsên ew ê taybetî em ê jî ji bînerên xwe temaşevanan jî ewara parve bikin yani car cara
امی پرسین هنک چوا بیشم وکی کو بازرینن وکی کو زور تدید جاران هنک جوات چه دبن هند مروف کسی کو جه حسبك رخنان انا بيجن غاز دان هناك برسين اوي او ديكي ام في دريج رخنا داينا خو لا رخنا داينا قلب درينا لا قلت جواي كوي يعني تشاو بيجم ميناك كان برنامج برانها ابو هن شيروبه داتندكو sanki tu henekî ser mêvana dişin nan ev ne tiştekî ne tiştekî baş e mesela te got ez ê pirsa bêjim ji ter min gona ez dixwazim normal ez xwe pirsa nabêjim me sohbet kiriye sürpriz daha baş e ev wisa pirsa hazir ke û ji mêvanê re rêke û bila xwe hazir ke na dema ku em diçûn dibistanê wisa digot mijar ev mijar dê tvê derê re pirs derkem û xwe hazir bike ev wisa naçîn يعني او برسي كو ام دكن زيادتر جبو انا بيجن جواتا كو ام خازن او بكن زيادتر جبو اف كار هنا قدي باشتر بيفهم كرن الخالان بيش دتر بكبه البته بيجن هند كاس جالك ولاتي نويان جالك كسين كو بكاري باش تيلا موزيكال ده هلا بيفهم دكن دخازن برسين خو بكن دخازن شیرو و یک خوابی گهجن ستران بیش هنرمنده گلو چما ام بیشن بر او بر همه وسایه وسانینه برای برنامه وسام روفت کاره او بیکه هنه که جازه ببم از بیشم وک چاوا بیشم قاصده دناورا گهداروانان و ستران بیشه دا چند پرسیم از وسا او هبن تو آزادی یک ناوی و آزاد و چی خواست آزاد و بختواردش پرسا اولی هست او بیکم جبال کو آزاد جدیج لفراتی دست بیکر ویک ماموستکی موزیک دست بیکر چه ماده دوش ماموستتیه برد؟ راستیجی دما از نوک نم ماموسته من دست پی نکرد. نه تو شاگرد بود پاشی ایدی تو گشت آستا ماموستتیه ام آستا ماموستتیه جبر کو راستیجی بریا سولو از بکم کار خواباتی خواه از د کومدا بوم پیشی ناوی کوما ما زاروکا کلی کلمه بو پیش بو کوما نجیان و همی حوالین ما زیادتر جن بون و اف حوالنا ما به هفرا دست بکر بو ده سالی خودم سازی ما به هفرا دست بکر و هری کو ام چون آوناج دویج سازی بردن جبر کو آونا چون ماموستین کنسرواتواری انجی خواستن بچون کنسرواتواری یه دولتی تأستانی مام تاني دو سازی ده از مام پیشتر مخواست از کم دیسا دام از رینم دیسا از آوا بکم یعنی دیسا چند حوال زیاده بکم ملی جرباند نبو منجی خواست از کار سولو ده بردام بکم ایجا دما کو من دست به کار سولو کر و aynı deme da من ماموستتی دکر ایجا من ماموستتی تنبوری نه ما اره ماموستتی تنبوری و کوریا زاروکا از دو چون شارداریا چناره از دهاتم یا دیجله فراتی و ساز براستیجی پر yoğun bum yani ایجا پیشتیوی دو ری برمنکت yani ya از کاری خوی هنری از بردم از تمامی از ببم ماموستهج بوکو از ve karıcı baş bıkım. Yani tişte ku dijiyanamın da az dixwazim, tişte ku az dikim, az dixwazim bula baş bıkım. Ne nivcohi. Mesela disaziya da min her duya behevra bir meşandana ev psikolog ve dereketi ba. Jiber ku çuma ders davi haftaya programı meci davi haftane. Azarcı davi haftaya ninim. Konseri. Konseri me davet ama jiber ve ki ne bu yani jiber wan zarokam rastici min naxwast ez heviya wan zaroka neşkinim. Yani dema mesela cara çedi bu havala de got leve deri konseri ki heye gerek tu biçi ez biçim şagirt diyorum ve çav ve ne bu yani. Jiber ve ki meci tündi min xwast ez ve kari da xwast peş bıxım. Qat poşmani da tiştek kusakeri. Brasici ne poşmanım ama ez beriya zaroka dikim. Çima zaroka beriya wan zaroka dikim. Dema ez diketim mesela pola tu tamam tu mamusteyi ama tu be zarokara tu hindivi. Tuji hindivi. Aslında tuji şagirt eki. Dema kutup zarokara ad bu Kurdiyata çava bu. Brasici zede me Kurdi bi kar ne dani. Dersada. Jiber ku ez piş rejihim bu me و دما کوم ما درس داجی
Ali mesela dema me ders da aram konservatuara aram tune bu. Dema min ders da ma müzik tune bu. Jiber ku ev çid bejin müfredat tune bu yani ya Kurdi. İja ez tena seri xwe zvrandina Kurdî zordu bu. Ama niha ne wisa niha müfredat hene, pirtûk hene, mamostê jî bi rastî jî ser ziman daha zêdetir disekinin. Yani demame da wan tişta ne amade bû. û me jî zêdetir em ê bêjin Kurdî me dersa xwe zêdetir dipêkanî em ê derawa bikin. Me Tirkî ders didanî lê dibêjim ya dema ku tu ders didî tu mamosteyên rast e ama tu bi zarokara hîn divî. Tu daha mesela ez ê bêjim min xwendina xwe ya nota nîşandana zaroka ez daha xurttir bûm yani. Ya tu buwa fêr bû. Tu dema tu fêr dikî tu xwe jî fêr dibî. Tu heme ji bo vekî ez bêriya wan roja dikim yani. Ama lê niha derfet rastî jî tune. Azadî hezî te û temaşevan hinek kaxwe ew bikim ji ber tiştek nav derbasî ye. Ne koronayî ne? Az korona bûm tev çûn. Xwedê selametî ne hemiya bide. Heneka dikim derbasî be. Sağ ol spas. Wekî min gote hêj gelek mişar hene serda. Tamam em stranek dî. Tamam. Ew bikim. Vega em stranekî zindî bikin em pir xemgînî me dest pê kir. Em stranên nû me du mehberê. Te herî dawî tu kolanên Kurdistanê têra te nekir. Ez çûbûm Almanya me stranekî. Te qilîbek ji ew Almanya ji kolan ew ez dînim û dînim. Erê û me Em nizan dînê çi ji bo çi dînî. Bi rastî jî ez vê tiştê bêjim her insan dînbûnekî heye. Lê hunermend dînbûna azad çi ye? Her insan hene. Lê hunermend zêdetir dînin. Ji ber ku çima feylesof jî kesê ku bi felsefê eleqedar dibe ew jî dibêje yê herî dîn dibe filozof. Rast e. Mesela carna ez jêr çi dibêjin kulaklık bergok. Hindfon. Bergok. Em bêjin bergok. Em jê dibêjin kompîter em jî hindfon. Min malê de mesela carna min stran gudar dikir û ez wisa çawa bêjim Tirkî jêr dibêjin ya kendinden geçmek. Kurdiye çi ye? Gelek şûme nasekin, el cîr xwe nasekin. Lê kesên ku li derva li min dinerî dayika min an jî malbatê de ev digotin awayê dîne çi dike? Ya tu zarokatiya xwe de ji wisa bi tu netsekin. Tabii yani netsekinim cana bixwara mesela min zarok bûm min xeyala van roja dikir. Çawa min xeyala van roja dikir. Xeyala ser sahnê? Erê ez rojekî derkevim ser sahnê kumanda hene ya televizyonê. Ez diçim bi hundirê mesela min stran digot yani van roja min xeyal kir. û dema zaroktî de min çi xeyal kir û min pêk anî hîn jî xeyalên me hene min pêk bînin. Gotunu müzikên stranên stranê yete ya? Na, gotunu müzik ya siyabend aloyan e. Siyabend aloyan jî li Rusya dima. Niha çuye serdiloniya xwe rahmet kiriye. Rastî jî ew stran Te ji malbatê erê me destur xwast ew stran berê de çekiriye. Yani ev stran heye. Erê hebû. Te ji nû bestenek. Hebû min tenê piçek lê zêde kir. Me piçek melodî lê zêde kir. Me piçek gotin awî û klîbek jî tel ser zêde kir kol. Erê me wisa tiştekî derket olê. Me du hefte berê jî me belav kir YouTube di ser platformên dijital. Em ê nihaviya bêjin. Kerem. Sal dervaşuri, tüp duri, sal dervaşuri, serdilemin, berina kuri, verdilemin, evinam tuhi, serdilemin, berina kuri, verdilemin, evinam tuhi, ezdinim dinim, sevat edinim, ez dinim dinim, jivot edinim, ez dinim dinim, sevat edinim, ez dinim dinim, jivot
خونی تو کلا کونی توی هویامın تو جیندارامın her dem her hoş hergah به هور شامın توی هویامın تو جیندارامın her dem her hoş hergah به هور شامın ez dinim dinim sevat dinim ez dinim dinim jibot dinim ez dinim dinim sevat dinim ez dinim dinim jibot dinim برهماته اوین آزاد ویدره اوین آزاد ام پرسکیو بکن اوین آزاد چیه اوین آزاد آزاد توی ولی کل سر برهمی هم باخون کردم که بگومان اوین گوتونکی پر کور و دوره لی هلبته اوینکی میجی هیا لی اوین وک شخص زیدتر اوجی هیا لی شخص زیدتر براستی جی گلک تشته جبومن لی و ناوی وقت ناو و آلبومت بپرسی سترانین آزاد مخواست امی بیجن لی گلک بکار آنی بون مجی خواست امی وقت بیجن اوینا آزاد اوینه کی آزاد yani bir vatayı da megot le hene kes evina azat yani vak şahsi vak şahsiyet şahs me khast evina ki azat yani evina azat me vsa هنر چه بگم ریبازگی و یعنی مینای گلیا محمد شیخو بله هر کسی که بود خوازه راستی و ولاته که لی هر کسی که بود خوازه گوری فرا فکر خال گوری فراست آخوا ایدی گل جبوی چبه راسته ابینا گل سر گلی راد چینه چتشته و کسی که شبو دایکا خود بیجه کسی که شبو حوالا خود بیجه کسی که شبو خوازای کسی که شبو ولات خود بیجه اوا آلبومش تایبتمندی یک صحیه ابینا آزاد دیاربکر خزال سولزر ایچه دلیم بله استرالیا یا آناتولیا ناوین اری نابه اوی نابه سو آخرسی سترانین ترکیجی اری نابده اری چافشین حسرتم sana هیوه اوخربه هیوه یاکو هنرمند دینو اری یاویه راسته اوخربه اوی دای چند 4 سال نابره آلبومت داده در باز بود نوسته؟ بله استرانی کو اری 4 سال ین کو 4 سال برجime çekiriyete daya ye 3 سال برجime çekiriyete daya ku in sal me çekiriyete daya me hamiya komkır me nav ve albümü vak fiziki تو دنیس دنیس چه قاس وقتی وایگر چه ya brastici dema stranin evina azat ya albüma ku me isal çekir brastici je haş strani pekte du mehada me çekir. Leçima dema pandemi bu o hem de mal da bun zedetir dema meha bu. Dema pandemi dest pekir me dest be albüm kir. O medina du mehada xalas kir. Le evtiş derxist oleku em de normal beriya pandemi jiyan ama çi jiyan bu. Yani me drastici pişti pandemi esfem dikim. مگلک دم کشتیه یعنی جبر کو هم هر رول ودری کنسرت دعوت پلان پروگرام جوین و سازی خباتن تایبت خباتن نزانم چه ما راستیجی مگلک دماغه جبو آلبومه کد کریه و دما پاندمی دست فکر تو مهدا خلاص بو جبر کو دمامه هبو نه یعنی تو بیجی اوین خوشی تشتکوسا نشان مدام کارن وقتی هنه که بلزو بستر tabii hem dikaribun damakhwa budun yani taybetmendi serdemeye ve yani tu çıqas bellez be ev qas dikari bi demera bi em bejim amure ki evet te çekirin amure ki teknolojiye te çekirin minak telefonek te çekirin hejite ev em bejim deyneve xlas nekiriye ki dit bejit ev
دینی و دو جبر داشت مدل اگری باشتر در کتی توی او بکه دمیره هفرکیه او دوی برسف نوسا براستی جبوی گلک باش چه بو افدم جبومه باش بو یعنی نه برای آلبومات اگر توی آلبوم خواه یا یکم شخواد دو آلبوم تا او کرن بله چه جداهی گلک جدایی هست گلک هست جبو من تابعیتی جو تجی من ناستکی گلک هست جبر کچما آلبوم یکمین یا رویین شاد براستی جی نه ترزمه بو yani hemen hin xwe nedîtî bû ez wisa bêjim daha Te taklîd em bêjin gelek kesan min dikir yani ji ber ku ez werim vê mesele jî yani bi rastî jî dema min taklîd dikir hinek hunermend taybetî ya Mamoste Diyar û Hozan Serhat yani ça bêjim yani min taklîta Mamoste Diyar nekiriba min nikarî bi Kurdî biaxiviya min nikarî bi Kurdî stran bigota ez biçe Mahsun Kırmızıgül mü gudar bikira yani İbrahim Tatlıses, yani Hünermendin Türk. Ama min diyar taklit kir ez Kurdi him bum. Min Hozan Serhat taklit kir ez Temur him bum. Yani ev taklit buyun jbo hin kesa u hin ciha başa. Yani babeta diyor da ne şiyor da ne karite de tak ancak. Rastı ciddi bejim. Yani hin ciha başa. Piştivi tukadivini. Dermani ve tiştici çiye min çava xwadit. من چاوا تارزا خودید از ویج بجم گلک جوان نهام تماشا دکن بلا باش گودار بکن یعنی دما کو بخوازن خو ببینن سترانین کو حتی نه هاتیه گوتن بلا بجن مثلا دما من ویا گوت من تارزا خودید yani strana ez nisibin tu xamışto cara yeki ez de bejim o stranin axçiya o cara yeki ez de bejim min bandora keseki nine ev denk tu gudar nekiriye tu buxa cara yeki dibêjî tu buxa berhema xwe da hêdî tu tarza xwe divînî niha tarza ku ez dikim em werin tarza te pirsekî tam ser tarza tamam em werin vê mijarê jî heskiriyên te gelek taybetî ciwan erê gelek rexne mesela dibên tarzê azad bedran arabesk belê tu çawa nêzî ve dibî tarza xwe tu çawa dibînî û vê rexneyê tu çawa digirî dest yani hêlekî hezkirinekî zanim hezkirinek heye êdî lê hêlekê jî tarzekî jê re dibêjin arabesk wekî ew wekî neyînî belê yani wisa bêjim gelek cara me vê tiştî nîqaş kiriye ez wisa difikirim mamosteyên me muzîkê jî li vê derîne ez ne bawerim di hunermendên Kurda de tu kes nîne ku arabesk distirê yani xwendina ez arabesk nastirim nikarim arabesk bistirim yani işte bêjim gelek hunermend hene ku di muzîka Kurdî da arabesk nabêje nikare arabesk bêje ji xwe dema arabesk bêje ew nameyên wan ew xwendina wan gelek zor e jî yani ew wisa bêjim yek Müslüm Gürses an jî ew hunermendên Tirka nîne di Kurda da nîne hin nehatiye lê mijar û naverok dibe arabesk mesela dibêje ez xilas bûm ez çûm êdî ez nema karim bijîm tu wan strana bikar di stranê de wan gotinan tu bikar bînî rastî jî ew tarza ya naveroka stranên te arabesk e arabeskî di nameyê de melodiyê de gotinê de ye bite erê kîjan ev ya dibe êmin hinek ez ne hêvî nakim di gotina ku ez wî tarza xwe ya nû de ez gotinên wisa bêhêvî êdî bikar naynim mesela albûma yekemîn de dîsa kêm strana ez nisêbin qamişlû de hinek tiştek wisa ez wisa na hêvî heye ji ber ku çi dibêje al nîne ax penabere hêviyekî nîşan dide dibêje ew çend sale ez hêviya te me sînoran rake were bibe adar bibe nevroz yani bibe hêvî nabêje ez tu li vî alî ez li vî alî êdî nema karim te bibînim ez çûm çawreşa min delala min xezala min tu bi hevokekê ji bo kesên ku ji muzîka te re dibêjin arabesk e eger tu hevokekê bixwazî bersivê bidî tu karî çawa ez bêjim çi ez bêjim bi rastî jî xwendina xwe da ez nikarim bêjim ji ber ku van nameya ez nikarim baş bikarbînim ew ne name tiştekî cuda ye tarza arabesk tiştekî cuda ye ez vê nabêjim ji xwe ez nikarim jî
Yani bu ya bejim ev bikaranina van tişta gelek zor. Navek jêra çekirne, jêra dibêjin Kurdî esk. Ev jî dibe, ev dibe. Gelek zor jî, mamoste jî baş dizanin, rastî jî gelek zor e. Yani ev hin di müzika Kurdî de nehatiye. Ev hunermend nîne ku rastî jî tam ve arabesk bixwîne. Ji ber ku ev dema 1980 da ev tarza arabesk li Tirkiye tabetî jî pêş xistin. Ji ber ku çima gel bila ciwan bila van kesa gudar bike, heviya xwe jiyanê qut bike. Yani dibêje batsın bu dünya, bitsin bu dünya. Ev dünya bila xelas be, bila bişewte. Yani çi dixwazim çi bêjim li vir de te gotiya dema vê tiştê ji te re bêjin tu bêjî çi. Rastî jî vê demên dawî da helbestê ku em lê dihilbijêrin, rastî jî ez heviya min yek ev e, ez dixwazim vê nêrînê qut bikim. Ji ber ku ez naxwazim di stranên xwe de bêhêvî nîşan bidim. Naxwazim stranên xwe de wisa tengasî nîşan bidim. Tim zordariyê nîşan bidim. Dixwazim stranên xwe de hêvî nîşan bidim. Dîsa jî tiştê ku derd dikeşî, an jî tiştê ku tu zimanê gelî ji xwe. Ev hunermend, em dibêjin hunermendê civakê ye. Em jî nikarin vê civakê, mijara vê civakê em derkevin, em ê tiştên din bêjin. Em vê tiştê em nikarin. Em jî di nav vê civakê de dijîn. Êş û elemên vê cîhanê jî, civakê jî em ê dixwazin bistrên. Lê di nav de bêhêvî, ne bêhêvî. Baş e, me bersiva xwe ew kir. Spas. Em stranekê dît te. Stranên Kurtar bikin. Ya herî dawî me ji bo Deniz Poyraz rastî jî wek zanî li İzmîrê bi awayekî hovane şehîd ket. Me stranekî nû ji bo wî çêkir. Cara ewilî ez stranekî ser şehîda çêdikim. Te bi xwe gotin? Na, gotin dîsa ya hevala bêrîvan e, müzik emine. Me bi hevra wisa tiştekî çêkir. Hevala bêrîvan bûye palpişta te hema. Herî, rastî jî ez zimanê wî gelek hez dikim. û vê derê jî ez silavê xwe jêr pêşkêş dikim. Qet nabêje te tarzek dibêje. Na. Dê baş kerem.
Gerek spas. شو كذا وساخ بيت. سپاس. آزادی عزیز تبحثی زاروکاتنیا خاکر ما حوالا وترک ترى حاضر كتير عموي تماشا بكون هناك سروي باخر. تمام. حاضره؟ أنت قارن. اوید برای برایت اوزان بود. اره. اوجی توی. وانا کنگی شاندن یا از وانا نزانم. طيب ندی تو بود. نه. اشخوا ما نخواست ببینی. او دیاته. اره. چند برانه؟ خشک برا؟ ام سه برانه. خشک. خشکتونه. خشکتونه یا. یا. دایی کاته نواسی 4 زالا ما داخلتنی. اره والا. اصلی خواهد توش سوره کی. چاواد خواه. همو جبو ایروه. همو جبو ایرو کریه کندکسیون و. مالبات تایه. اره. اب هدی آزاد. مازنده به. چند سالی آخه تو چویه دیجله فراتی؟ از 10 سالی خودم. 10 سال بود. وی داری دا. نه. اول در تارسوسه. تارسوس. ام 7 سال ورمان. 7 سال İşte babamın zindane derken çün Tarsus'e. Babet zindane dajmana. Ser ava albüm av. Evet. Ev bro inte ne? Na bana kur haltıkamına, kur halemine. Bla baharke. Avya tam mal vatandaşlar. Sebra. Ve derem karım sakinin. Babamına, Brayımına, her şey Brayımın, u daykamına. Brayda uzan hamatını poriyoji kesin bela babete. Aynı bu. Ev sebra. Evet. U dayk. Evet. Yel kelek etüyi. Evet, her buçuk azim. Ev derci Dicle Fırat'ta dema peşi medes pekir. Evet. Ev sağ. Polavaya. Evet, polame bu. Ve derek kese kunha vakte kari müzik berdavam dikin. Hemici berdavam dikin, le ne de saziyeden. Ne de saziyeden. Hemici berdavam dikin. Ev ye kelek imamusta Adnan ha? Adnan imamusta, Adnan rast. Veli veli. Ev apı arama. Mamusta aram tikra. Veki ku mamusta ne pek hoş el geldi. Ev derci dikanama kasetçiye. Ya. Evet. عشان بتشوكاتني خاص شوكات تنبور دانا دست واش تسري ما كيرنا بالله Evet valla. Evde Rojava ya. قاصد دكانا قاستا وبربه هنري به Evet. ريفينجيات بدري دست بيك Evet valla. باشه خلاص bu. لا تماما اما وگرن سر مجارا خو Bere. آزاد عزیز چند پرسه نوسا کرد از اشته او بکم سیکن آزاد لهمبر پوپیلر بوینه پوپیلیزمه Çiye. چیه؟ ساب چند هبوک چند پرسه از نوسا Popüler buyun tişteki diye. Popülist tişteki diye. Em vek Kurt hunermend anji dema bive popüler ev serbilindiye ki mezine. Dema yen kulme cihanı da sernavê Kurdistanî û sernavê hunera Kurdî me pêşkeş bike ser navên me ev tu serbiliniyekî ki mezin e lê dema mirov di hunera xwe da an jî di jiyana xwe da kesekî popülîst be ev tiştekî nebaş e ev tiştekî xetereyekî talûkeyekî mezin e ji ber ku çima dema ev kesên ku dixwazin bibin popülîst di nav rêya popülîzmê da diçin awana dikarin her tiştê bikin. تشترى دبيجن تشتري وصا دبيجن Na, ji bera dibêjin çima ev berî mesela dema min dest pê kir digotin. Çima digotin dema min xwast tişta bikim, min xwast min tim dixwast ez ê huner bikim. Lê dema kesên ku pey popülîzmê bikeve niha bi rastî jî di ciyekê din da vê derketiba. Lê ez hewl didim ez bi rastî jî wek
Ciwanekî Kurd jî wek şexsekî Kurd jî deynêmînê wefayê heye ji bo vê bajarî, ji bo vê welatî û ji bo vê saziyê. Ew jêr dibêjin ya rastî jî ez li wera hîn bûm. İja min nexwast ez pey populîstê biçim. Taybetmendiya ku tu ya herî anan bêjin tiştê ku tu bêjî herî zêde min jî hez kiriye te ji neçemê hilgirtî çi ye? Herî zêde ku tişwa ziman e. Karî hevokekê tu hevok ji ber ku em ê bi wextî re. Rastî jî bêjim ji bo min zanîngeha herî mezin yê di cîhanê da navenda çand û hunerê ya Mezopotamya û Dicle Fırat e. Ji bo min zanîngehekî herî mezin e. Çima yek ziman hîn kiriye, duyemîn nota hîn kiriye, tembûr hîn kiriye. Cara ewlî min kompîter Dicle Fıratê bikaranî. Cara ewlî. Yani di cîhana min da stûdyo min ewlî li Dicle Fıratê bikaranî. Yani kesên ku li biyanî dihat Dicle Fıratê me pêşwazî dikir. Kesên ku hatin behsa pirtûk dikirin me li malên pirtûk nedixwand. Li Dicle Fıratê me pirtûk dixwand. Behsê pirtûka kir. Pirtûka ku herî zêde bandor serte kir li ser müzîkê ser hunerê de xwandî kîjan. Yar ser müzikê içimdeki sızı û jiyana Beethoven xwendibû. Rastî jî ew Tirkî içimdeki sızı êşa dilê min. Êşa dilê min. û jiyana Beethoven bû. Ji ber ku ew gelek zor û zehmet kişandibû û dema ew kilîseya da müzîka xwe çê dike û hingî ew xas astengî ber wî nîşan dide. Lê dîsa jî qetrêya xwe da nakeve û her dimeşe û ev jiyana wî rastî jî pir bandor ser min çêkir û min got yani pirtûk jî û jiyan jî em hemî tiştê em saziyê hîn bûn. Beriya saziyê wan tişta di jiyana me de tune bû. Ji bo wekî zanîngehekî herî mezin e Dicle Fırat ji bo min. Ji bil müzikê di beşa hunerê de tu herî zêde meraqa te li ser kîjan beşa hunerê ye? Ji bil müzikê tu ji kîjan hunerê hez dikî? Sînema hez dikim. Ji ber ku ez gelek fîlm temaşe dikim. Gelek. Mesela vê rojê me min wisa yani fikirîm di van tenê pandemî da bi hezaran fîlm temaşe kiriye. Yani gelek belgesel fîlm hingî royê deh cara me fîlm deh fîlm me temaşe dikir. Hingî dema me pir bû yani. Hingî belgesel ew dizî min gelek xwend jî yani pandemî da rastî jî ji bo herkes wisa seknandinekî bû lê ji bo min rastî jî xebatekî bû. Tamam rûniştî pandemî de tenê ji bo ew karî xwendiye û min temaşe kiriye û xwendiye. Ez me tenê wêya çêkir û tiştê ku ma pandemî da jî me turîka xwe zêde kir em niha jî dixwazin belav bikin. Ser wê Erê. Em stranekî ştek guhdar bikin. Tamam. Carına roje, heval bülnura meme,
dengek jidile nazar oktiyame şevin çav zeytuni tatinim kelekame dozamel erden akım rojvü ve şahideme dozamel erden akım rojvü ve şahideme heva Heva, heva, heva Hevalı cane vujine Carına müje, carına roje Hevalı billura meme Hevalı dengek jüdüle Hevalı Carına müje, carına roje Hevalı billura mene Hevalı dengek jüdüle Ev stranji gotine bir hevala beri bana disa müzik yamine Rastici gerek stranji mi gotiye Nahaz Mgot hem aval runuş diyetene jibuta halbasta Eyvallah jibu kutu باشه تو دگری باش دگری یعنی ابشی تلکی دا جبو کتو بکسین به هنر علاقه دار زیاده تر تکلیه دانه جبو تدبه در فتک آزاد ناف اوی دا ما ایلی باش تی ناسین ناف مالبات دا کسایت اکی چوانه تمام هنره کی تبخوا طرزک دانه طرزک دا ناف مالبات دا اوی چوانه براستیجی Dama ez zarok bum, pir Türkiye'de bejin ya yaramaz. Şu. Eri ez pir neravastayı bum ya rastici ez cihe kodam ne sekini, ne de sekini. Le dama ez hingi ez mezun bum, usa çanda Dicle Fırat ser morov çedbe yani. Çekti daha grandevi. Le di sadece ez keseki pek kenokim yani ez cihani da tüm behevime yani tüm naxwazim tiştên xirab ez bifikirim. Ser sahne û nav jiyana nor. Ya di jiyana tiştê ku ez bixwazim ew cî Tu kengî nikarî strana bêjî? Dema ez pir xemgîn bibim. Dema ez pir xemgîn bibim an jî serê min ciyekê dîbe. Dîsa jî ez stranê dibêjim lê tu dibêjî yani tenê gotinê da tu dibêjî. Lê dema dermanê min jî müzik ev rastî jî dibêjim. Carna ez aciz dibim ji xwe re müzik guhdar dikim. Müzik çêdikim yan jî çawa bêjim. Di müzik tim di jiyana min de ye. Lê normal di jiyana xwe da ez pêkanê kim yani tim dikenim û hez dikim di jiyanê hez dikim yani. û tiştê ku me xemgîn dike berî her tiştê di welatê me tu dibêjî tu lê dirênî yani tu nikarî bikenî jî. Dema tê kenandin jî kêm dibe. Tu kengî xwe azad hîs dikî? Ez kengî xwe azad hîs dibim ez dema stran dibêjim rastî jî ez xwe azad hîs dikim. Dema li vê derê an jî li konsera an jî li daweta tiştê ku ez dikim û ez lê dirênim ez xwe azad hîs dikim. Yani ji ber ku bê tümî li serî heta dawî ezim. Yani kemasî wî jî û serkeftina wî jî ezim yani berpirsyarê wî ezim. Dema ez berpirsiyartî jî ez hildigirim û carna jî tiştên baş derdikeve, carna jî tiştên ne baş derdikeve. Lê tu nikarî gor herkesî tu hunera bikî û tu nikarî gor herkesî huner kilama strana bêjî. Tu nikarî dilê herkesî rehet jî bikî û ev jiyan jî wisa hatiye. Lê ez tim
tiştên xemgînî naxwazim jiyan bikim yani tim dixwazim tiştên baş. Te got wextê ku mirov strana dibêjî mirov Tu çima strana bijî? Ez jî stranekê bêjim ez azad hîs bikim. Erê xwe de şikera Ben masa. ne belki ceribînim. های بفرکه بفراوه جمده و لیلاوه سوسن آلمر زعابه شلال بر خلناوه های بفرکه بفراوه جمده و لیلاوه سوسن آلمر زعابه شلال بر خلناوه که بازوارم حرامه بازواره کی جاخزه مازرم تدرنگل مفره های بفرکه بازواره حرامه بازواره کی جاخزه مازرم تدرنگل مفره بافريكا لقوما حراما لقوما هاي بافريكا لقوما حراما لقوما هلو طابشي ناوزوما خالكي خال لوما هلو طابشي ناوزوما خالكي خال لوما هاي دلالي ای نازاره و مال مبار کره چون از اوزانه بافريكا لكيشا وحراما لكيشا هاي بافريكا لكيشا حراما ولكيشا طابشينه وبيشيشا سر خاطر رو گنيشا وای طابشينه وبيشيشا سر خاطر رو گنيشا هاي بافريكا بازواره حرامه بازواره هاي بافريكا بازواره حرامه بازواره كيشا خزه موزره تدرنگل مبارکی جاخزه مازرم تدرنگل مبارم تو لكلنا كتلا انا باش مراقي كتلا سر سترانين اوي جاليري آن پرسکی اوستا تو هری زیدش موزیکا فرما طرز کیجان هریما کردستانی ولا خاصی براستی جی از سترانین گالری گلک حزدکم لی دیساجی گور هستین خو از یا آناتولیا ناوین پر ج حزدکم سترانین وان یه گالری هنه آ یکم آن حزدکم آ دویمین جی علی روجاوا حزدکم لی نه علی Kamışlı, Ali Eden, Ali Kobani o yedeşta Suriye dibijin ya. Bale bale. Lora. عندك دليل حست. بري عفرين جي أو خد كجا دك حتى عفرين بابي صالح جميل حورو باقي خدو أزوان كسين دنجن بس حزدكم يعني. خلي خمجين يا هين كونو. تحسب دنجة باص بس. أري. هايلو دلو. دنج بيجي قد صاني. نه. بيجنا تدنج. أم تبدأ نزور دنج بيجي كم بندك. هوا كي تشتكي ديه. بندك دنج بندك دنج بيجيش برناكيد. نه او جرد بيجين چه دوک. تشتكي نابه يعني tarzamdan نابه. Tamam دوک سيورك يا آمديا بيج. ما چند جراج مثلا خبات شكر يعني اما نبو يعني دم tam جي خدا رونانه از نه تخوا جربان کو دنگ بيجي. دنگ ملينايه يعني دنگ بيجي نا
نابه لی از پر گودار دکم یعنی براستیجی از پر گودار دکم هن کس هنه مثلا تیز حز دکن شاکرو او گلین کسین دن حز دکن لی از نه از دنگم پس حز دکم یه هری داوی ین کن نوجن جی خیلی خمگینه براستی ما مستق خیلی خمگین گودار دکم یا برادر yani واسه دنگم پس از جی حز دکم دنابا موزیکا کردی دا tarzı کتین peşkeşkirin و afrandın tu her zedeki jan goftardı ki tarzaki zede yani formaki zede tu goftardı ki براستیجی از یا کردستانی تو بجینه نه یا جهانی تو بجینه یا کردستانی تنی یا کردستانی اول الولات خود است بکن hayra پاشی بشنه yani me bahs kir deng beji şu xwe çandameye em lê gudar dikin ew tîstranên folklorik yên folklorîstanên folklorik kişi gelekin yani mesela taybetî jî yên ku li daweta da dibêjin daykan me taybetî jî jin dibêjin stranên hene ya daweta ya Kurd birastî jî çûne her derê stran çêkiriye Kurd çûne çi kar dikirine stran çêkirine û birastî jî ev çanda me ye birastî jî ev çanda me ye parçeyekî jiyanê ye û çanda me ye ji ber wê yekê em jî têda sûde digirin ez lê gudar dikim taybetî jî ew xebatekî hebû ya koraya şaradariya mezin ev jî stranên medrese mesela çêkiribûn amade kiribûn birastî jî ev xebat jî xebatekî xweş bû ez wê jî gudar dikim gerek kesên ku têda hene yên ku ew stranên kevin dibêjin ez wan gudar dikim û komel berxwedan ji xwe ya herî yekem çêkirin awan bû stranên şaya strana awana û xebatên yên cûr be cûr herî dawî ya mamûjîk xebatê wan hene ez lê gudar dikim birastî jî xebatên pir baş in yê rojava yê kesên ku ew hunergeha welat çêdikin birastî jî pir baş çêdikin tîpa dihok yê ku li başûr باشه تو باشه او دیگه سترانه که ام اوشته گهدار بکی gerek spas emin bejin غزاله 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 درد خلقی یکنی منو تب هزاره بخص و هجار والله تابلابو از آن اکساری بون تب برف و سرما بخص و هجار والله تابلابو از آن اکساری بون تب برف و سرما غزاله 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 درد خلقی یکنی منو تب هزاره غزاله 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 كل خلقي يكني منو تبع زاري أزن صنم بيشم يا دلدن بيشم جنابات كلم دا فازانا بيشم أزن صنم بيشم يا دلدن بيشم جنابات كلم دا فازانا بيشم غزالي 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 كل خلقي يكني منو تبع زاري غزاله 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 غزاله
درد خلکی یکریه منو تبعزا صحتات خوش گلک سپاس دکم کلی خلکی یکن ین ما هزارم توش کی درید ثانی خلکی بلکش تازم جمن و تازه تر کل هب اویا مامسته عباس احمد گوتیه از بدری پر سلاو و رزه خواجه را پیشکش دکم از دبیجم راستی گوتیه yani çima rastî gotiye rastî jî derdê xelkê yeke ê me hezar e yani ji ber ku em yek bêwelatin statiyekî me tune zimanê me qedexe ye û xeynî van mijara jî zilm zordarî jî heye û xeynî van mijara pandemî heye krîz heye heye û heye her tişt heye çi destê pandemiyekê şey yani ji bo Tirka dert yeke lê ji bo Kurda rastî jî hezar e ew gelên me kesin ku li vê derê koçber dikin ew rêya Rusya'yı da evkas insan ma gelek kes li nav behrê da ma gelek kes ev strancî ji bo vê mesele hatine gotin ji bo koçberiyê erê divê mijarê da gotiye Mamosta Ahmet Abbas Ahmet îja niha jî hîn jî wisa ye yani rastî jî hîn jî wisa ye ew ne tenê ji bo me jî ji bo gelên rojhilata navîn wisa ye ya ji bo gelek kesê her kesekî Azado Kerem ke. Rêzî da çi berhem hene wek albûmek an. Erê bêguman em tim diafirînin. Ez tim dixwazim bi rastî jî stran çekim. Tim dixwazim bila biafirînim. Çi heye di muzîkê de li ser terzê xwe te hêj pêk neyîna tu xeyalê. Hip hop heye. Min nexwendiye. Hip hop. Hip hop heye ne ez naxînim jî yani ez nikarim bok. Hayran te dengbêjî bû me negotê ca tu rabî hip hop. La min xwest tu bêjî te ne ceribandiye. Min wisa pêm kir. Na wek xeyalekê çi maye di. Ha xeyalekî çi maye ez pêk bînim. Xeyalekî te heye ku te pêk neyîna. Ha ez min xeyal çi car xilas nabin. Erê rastî min niha fêm kir. Rastî jî gelek dixwazim kesên biyanî re bixebitim kesên daha van kara baştir dizane ez wan re kar bikim projeyan pêk bînim wan xeyala min hene û xeyalên herî zêde û heta mirina jê xilas nabe ew xeyalek min heye ez pir tim dixwazim bila zarok jî min gudar bike bila heftê salê jî bila heft salê jî heftê salê jî bila dixwazim stranên min gudar bikim naxwazim tenê emrê wan mezin an jî emrê wan biçûk naxwazim hinek kes cûr be cûr wisa yani ji her nifşî tu dixwazim herkes min stranê min bila gudar bikin bila derdê min fêm dikin ez jî dixwazim vê derdê elemên ku li welatê ku em lê tê de dijîn dixwazim bînim pêşkeş bikim ji bo gelên netewî navnetewî yên derve yê biyanî dixwazim bi wan amuran dixwazim derdê xwe bêjim ji ber ku ew kesên ku di Amerîkada dijîn kesên ku li Almanya Rusya dijîn Kurd tenê bi çekan as dikin ez cana dibêjim mesela dema Kurd tê bir hat tiştek wisa bêje Kurd ne tenê pewêt işte ez çanda me jî mezine hunera me jî bi rastî jî mezine ez dixwazim vê tiştê jî ew rastiyekî me ye rast e em şer dikin em di nav şerê mayîn û neman de ne bêguman çek hebe ev tiştekî diye lê ev rastiyekî me ye jî lê ama rastiyekî me din jî huner e hunermendiye çanda me ye ez dixwazim cîhan me bi vî avayî jî nas bike ne tenî müzik jî aliyê sînemayê da şanoya da gelek cûr be cûr yani ez dixwazim em bên naskirin yani ez êdî duwê baweriyê de me Kurd tenê pêlekê ve nahêne nasî hêla çandî ve jî hêla evê de jî bes çi tişte sîstemekî ku tu xwe pê îfade bikî em bêjin li gorî sîstema cîhanê sîstemekî wisa pêdiviya wê heye hewcehiya wê heye nexê em bêjin îro li muzîka Kurdî stranên Kurdî li gelek deverên cîhanê tên guhdar kirin û gelek hunermend dixwazim ew tiş zêde bibe zêdetir bibe bi rêk û pêktir bibe wek sîstemekî wê bê ava kirin nexwe sazî û dezgehên heye em behsê teknolojiyê dikin teknolojî vê derfetê jî dide me me zamanê wextê xwe ber bi qedandinê ve îna pir zû çêbû ez bawerim xweş herikê nizanim ji bo me xweş herikê wisa çend tiştê ku tu bixwazî herî dawî bêjî ne be min bi dengbêjiyekê
فقط این تو دنگ بشه که بوم بیش نه حتی 10 سال به پروگرام خلاص نبود از بری هر چیزی دیس از دبیجم بیان کل من حال تماشا دکن بر اکران سیرک تیوی از سلاو و ریزی خو جوان را پیشکش دکم و ام دناف بلکی هر مالادا نها کاوس کی هیا جبر پاندمی جبر کریز جبر شر جبر ظلم جبر زورداری بلا گلیمه نکوین بهیوی ام تم بهیوی بدن جبر کو براستیجی جیانین گلک خوش و باش پیشیا مدایا از دخوازم ویتشتی وک جوانه کی کرد وک هنرمند نا استرامبیجه کی کرد از دخوازم ببین هنرمند اتشتی کی دیه مجاره کدی دخوازم گلیمه ببین بهیوی بلا بهیوی نمینن تاني دخوازم وانتش تابجم امجي قالك كي خوش بون و بخاطنات وقت وقتان و راني خواه بما رپار بكرن كارو باري تداجي هر سركفتن و سرفرازي دخوازم مالات دعوا و هر خورد بيو بينو سخودا و قالك سپاس جبوته و هوالين مي موزيسيان مرالي كاربون و هوالين مي كاميرامان رجي همي هوال سپاس شبوه سپاس خوش مالا وای هون هم کمان باشه همه خاطره خواب پادن و سترانه که تو ایدیا و بکی ام بداوی بکن بله سرچاوا ام بداوی بکن بله بینرین هجاو عزیز حتی هفته یک دی لسال بندامه بن به هفته یجی ام هاتن داویا برنامه خواه و هیوی دیکم دلی و بید خیر و خوشیه دا ببینن و بخاطره و
دور بوش